Hospital Regional Eduardo Ximenes Bocou enfrenta problema falta de medicamento. Hospital Regional Eduardo Ximenes Bocou Dadaune enfrenta el problema medicamento balung hanesan Casarol no Gibsona stok mamuk enquanto sutura Magdadaune stok menusona o atende ba paciente sira. Diretor Executivo Rex Bocou Claudino Ximenes ateten relaciona ho medicamento nebe la iha foi impacto tama paciente sira nebe hetan fratura makas obrigado tem que lori ba Hospital Nacional Guido Valdares o dihalau tratamento tamane parte ho Rex Bocou buka meus o di husufali medicamento balung husi hospital referal sira o di responde ba paciente nebe persija atau usa liu ba acidente sira. Itania item 400 tal nebe makita registro ya Horex ne dadaune itania aimor serne suficiente. Ita suficiente la prejudica para tratamento. Oi haudian tiana ita so ihadet maka sasansira hanisa oi haudian primeiro sutura maka iha mai benia minus quantidade minus número valo nebe maklaya. Segundo, Jesus nebe ita montaba itania paciensira to agora laiha. Mai bete esforço husuto aileu suai atau bela atene tene paciensira nebe mai acidente liba fratura sira. Tuir mai tam vale ida bolu diang gasarol gasar nebe makta sira ya anaruk depois sira tesi para atau hal curativo liliu ba sala operação ba maternidade ba idenema durante ne laiha mai be ya sira trok faliga sa ne be ho kurang ganine sa ne ki mai be te suficiente la. Diretor Executivo hatutan durante bulan agosto Hospital Regional Eduardo Ximenes halomos transferência ba paciente nang São Recintolo ba Hospital Nacional Guido Valdares ho dihalo examinação. Durante bulan ini larang ami halomos transferência pasien mutuk nang São Recintolo badili. Transferência né horazão maioria e a caso lubu kira ne bema kita precisa sala ICU lili caso cardiologia ninguém precisa sala ICU untuk terusuk badile e amos caso sira ne bema kita liga ba mora stroke tau tuir kita nia be mata dalang ne bema kia sira ne tem que bahal te CT scan lai mak merahal tratamento. Relaciona o medicamento balung nebe stock out parte dirigente Hospital Regional Eduardo Ximenes Bocou halona pedido normal no urgente haruka ba Instituto Nacional Farmácia no produto médico mai beto agora se dá o que a resposta ruma. Questão ne jornalista tenta tu confirma ba chefe armazém regional município Bocou mai berezeita fo comentário. Feliciano Venâncio Belo, GMN.